Welcome back to Wachera. I am Wachera and today's video is going to be a special one. I recently visited Musée Vivant in Burundi and I can't wait to share the incredible moments I had with you. So let's dive right into this wild adventure. Let me introduce you to Django, the magnificent leopard who actually enjoys being petted by humans. I know it sounds unbelievable, right? But watch this footage. The initial fear was real, but as I started petting Django, it became a magical experience. No se kona kuno umuntu ashaka gusomeka. Iramutse no isuhuza. Django. Django. Ushaka action yayo uguta ku mouse. Batembeza gutya ikazungura ufata video uterera hajya. Ikigasimbukiye. Nani Saint-Genois. Ncuti, a playful black monkey, was shy at this moment. Ncuti. Ngo bakula. Saint-Genois. Come down. Jungo. Hey. Abantu nibiko. Jungo. Jungo ha, singo. Kariko karajya. Nika ko karajya niyo mpa. Chutingo. Chuti. Now let's talk about Lacoste, a crocodile in his 50s. Imagine the stories he could tell. Iri mu mazi kubera imvura bakagufotora iri hejuru ijyana mugabi nayo itaya magicika ibintu ijya yitwa Lacoste ifite imyaka 52 nayo nigiriye tugisa 35 iruka guta amagi ntajya hindi ajya ntitwoshira umuntu ikika ikibaza ko giye kuyiba amagi ubu ifi irabundikiye. Ole iragize ni nko gutega hajya ugiyeyo ikikwero mbwa twafite indi dukinisha wagira nikibona kandi kibona kiba kigize ikigori kandi kibaya sana. Iyi kintu kiri mu mazi reka ndayijyane mu mazi mabi ngende mba ko ntiboneka gisa na hajya
uragenda wicare Aya? Ntabwo nashyira ubuzima bwanjye mu kaga. njyewe niyambara ibirato bya ntwari ndihonyorera n'umucyahita kugira ngo Hano cyahagera se? ni hano Kiba kireba nawe. nose ntibikunda kuzominga Ndetse yagira iki kiracyo gifite imyaka ingahe 32. Mas ele solta então. Reba iryinyo ukuntu biba ringana. ugikinishije kuri uko jeje kije kitunguluka kiza kumviriza yankunda ikiva mu mazi ngo kize kwata none kikwatatse ugiye nk'ahantu oya nyine ugiye nk'ahantu ukagisanga wari ufite inkoni waba ugize imana bana iba ari mu mazi ije kwitaje hejuru ku muntu naho ugiye buke kisubira ugashubita hajye hejuru reba ukuntu kibumba wumva ukagira ngo nta kirimo cyo cyo gihema kiri mu mazi kiri ku musozi yagira ni gikomeye reba kigize nzanga cyasingiye tugenda hanze ubu ni wowe gishobora ababimiki bavuze ngo duhagarare imbere ari mu nzu Ingere
agashitsi kako none. Karacyari gatoya. Kandi aka karya umuntu kakamumara. Kugira ngo kakumara. Kakwica. Kantu kanga. Ako gaba gafite speed isumba. Sure. Kuko ijya bayirumye. Sibiro byinshi. Mugaka gafite speed. Agafite imyaka ingahe? Imyaka 16. Karashaje. Tabonye ijya mouse. Tuwe ijya mbeba. Ukakishira nkariya. Izunguruka rimwe rya kabiri bayayifasha. Singabijya bindi. Kayima. Kayima. Iva ikawa. Kandi iba nini cyane. Yari na ziriya ikaze niye. Ibana na torti. Ibamo namo na torti. Ntiyibye. Ntibuye. Ifise kukiye imeze nk'iyi. Burya n'imodoka ishobora guca. Ku buryo iyi ngiyi ntabwo yabasha kuyihekenya. Muga gifashe nk'akaguru. Yokaca. Mugabo ikiya kibuye ntacyo yabikora. Ukunda ikijisho. Ahangaha ni mu nzoka. Barazitwaye he? Zarapfuye. Bagiye kuganira. Zapfuye kubera ko zari zishaje se. Mu gifaransa bayita gute? Piton. Iri venime sha. Piton na benefit. Mugabo gusa yarafunze yashiye kukwica Irakuniga. ari nini yo yanakuniga. Iracyari ntoya cyane. Mukiye. Nana nukorayo ngaho. Aho ukikuri. Isata. Isata. Mu Kinyarwanda amenye bayita uruziramire. Iyi nayo namba vere cyane mushana. Mamba vere. Iri venime. Imwe icirana niye. yarafuye ijya bita cobra crochet iyi nayo bayitwa namba vere cyangwa mushana. Iyi ni umuntu 3 minutes. 3 minutes. Ndakaze gusa. Kunewe yigize jambo. Niyo nyamaswa ya mbere ntinyana nanga. Cobra. Kwa koni ihagarara ibigiye kukwataka.
Ingi ikuriyeyo. Ikiriye umuntu. Iminota 10. Kubanza kwicisha ibyaha byose. Aho harimo indi cobra no? Ni inzoka ivuga gutyo? Ni monkey. Baba we. Uyisohoye. Pitonai. Kuningan nicho kimwe na yayi ndio zani. Irikirahirira. Iki cyakuniga kabisa. Ibipere Imamba. Iki cyo kigira ubumara butewe n'ubwo. Kivuriye mu bitufu. Biba muri desert. Iyi inzoka ikuze ikwiza 1 metre du. Ikaca ibyimba ikangana ikuriye ikuvunira mw'amenyo. Kacufu byimbi. Shanti inzoka kabisa. Nose ariko wewe ushobora kuyikora. Bayikoraho umugabo ufata umurizo n'umutwe. Umurizo n'umutwe. Gusumba ingufu. Nawe uhamenyere. Nta miti witera. Imiti niho umugabo uva mu mwanya. Yakujya n'ukamara. Chimpanzee. Voilà. Musée Vivant is not just about big cats and crocs. There's a variety of wildlife, from snakes to playful chimpanzees like Chippy and Flora. Yitwa Chippy. Chippy. Flora niyo twakira. Flora. Yaririya. Ubuniyo. Bifite amaboko wagira n'umuntu. Flora ni iki nicyo nateruye. Ni cyashaje. Azaneye. Flora yashaje nabo kwisiga isi. Yo uziko ari byo ko zisaza.
kwaka telefone yo Flora shanda yibutse ibikuru ibyo nibimaze gusaza ndebere kiriya wagira ni umuntu neza yicaye nagakunze hagarara nawe gufotora yewe wamfotoye hasi simba yes jama hasi rero jama hunyene jama hasi yes urusheri ubaju harya yitwa Django Django ifite imyaka ingana none kugira ngo kingane kwa kundi ari kinini bisaba igihe kingana gute imyaka 45 bimwe binini bafite 45 50 mbwa leopard nikunda kuba ndende ikunda kuba ndende ni gepard leopard iba yaguka gira mu nda hanini leopard nazo bambe gepard kakiba ndende tubandende cyane kika no muri zo muremo bisiga ibintu mu maso agafata maske akayishyira inyuma ku buryo imuciye n'inyuma acibaza ko ayibona niko babetse mugabo igeze mu ishyamba n'ibyo nkuko ubwo mu ishyamba irabyibuha gusumba ishyamba kubera mu ishyamba irakora siporo ikwiye kandi mu ishyamba irira igihe cyose ishakiye ugeze nawe nanse narigeze kuja mu ikona cyanje ahantu mu ishyamba ndabona nubuye urumva hamwe mu Burundi hari yonyene mugaje nibaza ko urwo runtu rwari nka mubyara wayo ajya bari urundi runtu apani kuko mu Burundi ingwe ntazo iyi ni nkongomani iyavuye muri Kongo kanate utere akabera hariya hejuru ya Katobo yabana kamanuka ndamukana iki kajya iraduga hariya subhana wa ta'ala banana na wewe tunatoka itaye halinda yasangia aje twaho rajaye bafite ko twashe no kujaye ndabona aho uniyo ntizoza tugatema ibyo byatsi nawe nyine ngaho
Ya sabe. Ya iyi nayo. İyi. Yeah. Hey? Hey, attention, attention. Tora ujya kiro. Agiye gufungura. Oya zana n'ujya. Ayo gufatirayo. Iraba hariya hajya kubera yamaze kumva kamora. It's a living museum that's both entertaining and educational. Wrapping up our adventure at Musée Vivant. If you're ever in Burundi, check it out. If you enjoyed this video, hit that like button, subscribe for more.